na eno na eba amane ese se wo mo konom kotwe wo sperms no a eye £150 nti akwa we nti mbeto abama no kame akoye se sa adichi ne ante asem fofra na esa ade anche na enne nso so asem fofra beto dwapa na asem abeto dwa ne se eye asuafo a omo UK and students a omo UK omo ton omo sperms e de giska yes aban scholarship na di omo koye na kame aye se ka wonum die ni nti ebi wo hokra ya pam wo mo baabi a wo mo da baabi a wo mo di omo ti beto wo school fees sem aha let's talk GH rumors so and any first timer o pop it into my video I make sure say obe subscribe dey amame na face so why click on the notification bell say the be me upload new video bia nsa ebetimi aka na busia ene that story aye UTV Ghana aye report bi based on the fact say student wo UK ai sa students omo eton omo sperms edi survive omu chirema on say some of these students through scholarship no mukopie mu ho students ba ko ye ni PhD through the research no find it out say some of these students guys no omu ho no omu ton mu sperms edi survive yenti mra English abrochimemu me kan English abrochimemu na me kire UK na no na aba beto dwa say Ghana esuafo a wonum ho esua de no sei wonum sperms womo hunsuo no asabi womo ne oba eda na seba oba ne betimi anyem no sesi ade yesi no na womo ton na womo de atwetwe won school fees womo ton enu bi na womo dididie womo ton ede tua wonom edan ka se de be ya eno ebeboa na we Ghanaian PhD student obi a wo ye ni PhD e wo University of Kent eno wo United Kingdom Louis Lord Apre na wo kire se asuafo ni bi a wono nim no se wo ma stranded wo mu hunu wo mu ho ano e wo ho yesi aban scholarship na di omo koye na kame aye se ka wonom die ni nti ebi wo ho kra ya pam wo mu baabi a wo mo da baabi a wo di omu ti beto wo mu school fees sem enwama hodo bebre nkoyie eti gese wo mo kokoton wo mo hu nsuo no ana wo matimi anya sika na de sese wo mo de ye no wonom e de aye ebinum mpo wo ho a wo kyese ye de wo mo akopie mu wo court na e de akopie mu no eye wonom fie wurafo nom abrochire de wo mo nim te se ye ha twen kakra daabi omo de ne se twia meka obreso a wo se obetua ka ebre ne so na se wan twia ube hu ase ye de wakopie mu wo court nti nipa no wono megina ho meyiyi e ma na meye ntokwa na akwakoye ohaw bia eye court no do be kɔ no akwakoje na eno na eba amane esese e wo mo konom kɔtwe wo sperms no a eye £150 na wo mu twia wo twe ba ko bia £150 ekomu akokoduru £250 na eno na wo mo kye se eya wo mo hwe sperms no emu duro na wo mo di etuaka obi wo ho a emu odu na ensoso na hwe nim obi so wo ho a eye nsuo eno so na emu odu eti eno na wo mu susu eye susu dua eno wo de eye na eno na owura yi kire se wo mu free Nottingham University no wo ko Manchester no wo akwakoton wo sperms no ansa na wonum aba nti we aye o how kese a eda ho a wono so etiye ene de ode nani hunu ye no ena wo kyese se nkrofo obre wo ho pa aye den de ama wo mo enu nti ena sabre yi ama wo mo etonton wo mo sperms e wo sa kwan no so abusia na se de ekonu no unim se adwuma ni ho a obi man so tena ye tena na it is a wote wo na adwuma ni ho a obeye ne den. I'm not saying say what they are doing is right, but ahuchire nti leading to a lot of things. Nti me the mechanic say ahuchire nti na ama na basa na abusia ye konsem fufuo mu a ye nim say aban ba aban kɔ ye wo election season munti bohye hunu bohye ni bi wo a wo nim say mfa kwan mu na omo ka kire ye mo ye door to door campaign no ebi konkofo afiefie mu wo shop ani aba na eno enam so ama parliamentary candidate for Esiojaman and din ede pious enam hadide wakwa shebo bo sho ye de je so no de wankon ketewa mu kura o suapon bi school bi mu no kokko shebo se wo ba obamo mu free ezia house as much as this is mine when you have the time
and you have an exit, or you have the opportunity to go out, and you want and I mean, your headmaster is my friend. I have a lot of good friends in your school, so exia should not be an issue. Yes. So if you want it, just let So we parents now was our school we mu. Parliamentary candidates akogina ho say mema wo free eziata wadwe kwa be kire wo sen. Anyenye bia no wo ma wo free eziata no makọ abonten akoye den. Omunko say anasa omunko no mkọ braboni ana yebusa wo. Na asem we betu dwa pe ana ye nim Captain Smart ono die obefire left right center. Ebaya no say hey Masa jina ye na de na okeka kanisa no say se Ghana for you to meet to abasama MPP for biemu de na chese yankasa no ye nim ye left from your right. Yinkoti ono so. The candidate of a ruling party is now asking Ghanaians to vote for him to become a member of parliament. What would you do for us? The answer was very simple. I will send your children to Australia. Hey! Oh, Erade. Erade. That's not been that's my answer. This miserable thinker. It's the MPP aban chere yen say ne say what your mind Ghana mu a untimi mobra. Pacho enya reho. Enti enye ya. Enti akwa wenti meto abama no. Your friend say Pius Hajide. Boy. Oko probably student or say ebeme ya mom 3 years and am kokruma de mpese mkoye bia no matimi akoye the same Hajide. We ye obi a say part Ghana for say MPP ye wa ban we su san we ni bioma wo ho. Ubi a wo mem ha bia wo kwaso a. They will never respect us again. They will look us in the eye and tell us you are a fool. Get out of here. Say, what was secondary school? A mebuna wonya pad, womubu womonsa womunya pad. Kona ko ka sem papa kire won Peter abrantie no kodu ho Hajide say, mo headmaster no oye madam fo. Eti mema monya exit. No matumi ye pia bonten. Na de ampese mo koye bia no. Yes sa eniema say kogu Ghana mrahye biduma. Na wan kasa wote sojaman. Na wo baba na wo bɔ no ho ban sɛ mane nwu akwantimfi. Na obi ɔse ɔbɛpɛ MP edi wɔ sojaman. O pasem papa ka kyerɛ wo baba ne da akye ayeyi a. Abrante ne se mama na eziat mana kwa abonte akoye de opa bia. Efiri sɛ headmaster ye na danfo. Nyansafo. Ya kwada ne nkonko dem memasem no nkonyem. No mfa ɔhaw ne oyeni emeto apampam. Me kwadwe smart de meto atia MPP. Me tuti MPP a me ye kwase a. Se metoma wo a me mete me ye kwase a. It is possible. Ewusiana captain asema odesu di betu dwa no kame akoye se social media no so de ade bechi bia parliamentary candidate bi akoye anwanwasem ebi isi panties ebi isi nioma even Pius Hajide ya akwa no onu sukukora ko obi fie kokosi nioma ede sukura na nche ne eye sitting MP4 Ayawaso West Bogo na Madam Lydia Alhassan odusu kopie mo ne mpesua so shoemaker bi aduane awannoa ana oni ni di yebusa o do they come to a level like this when they are giving power yen share no oba newa oba yen fan to he bibia mama baba na oye bibia na me di e man kwan why baba di mama you touch me dey me fast na me phone ka eh we dey mama di bi o di sa dey twi mo na mo money
We no me out there dodo. Mama ne kwa. Ana me de me teacher anim say. Aso ne fem. Sana we ne joho. Sana wo be na. Ana na me dia no ye makono sa. Wo be se mo short na na. Madam Lydia no no. Ana obi ampese lo wakwaji a wo di ni say. Aya na me bisa, are they not supposed to come and tell us their policies? E was so mo ba number yes I remember we nyina na. It's like omo bia ya drink akrabi, you think that oh they are in for us. Na ya folly ni akoto aba mo wi a no my so slow. Instead of these people to focus on the agenda, say oh ye ba ye be say na mamu ye nam kwan we so na be yes ade we di amamu no mo ba no mo ni abedi aduane ni ensu yetirima ye de ami wa ye sitting MPO ye busa say dan de nyina okọ ni mpesua so koye sa na ema we e ma nkofo ni feeling no connection ni say yana da bi o wunya to aba ma omo pe you will not even see them again na ebusuan monje bre na memfa go through series of videos MPC ba eye parliamentary candidate omo ba nkofo fie ebi sanitary no na ebi wo fufuo instead of these people to preach their agenda and policies to us na ya hwe ho ato aba ma omo no wei ana omo beye. Suzuza. Your future, people love and our God. Forget for post last week. Some of the videos I share no eye parliamentary candidates omo pese ye to aba mo be MPs omo no instead of these people to tell us oh ye baba be ye say ye de nioma say ne begu akwam say de be ya ho kire ne ohawa ga na fam na no bebra no omo ba eniema say ya no be kire panties washe en kukom hohoro eno no mo ba be ye ba busua na mesese o my ga na moma ye ni na ho dani da nyina bohye hunu ene saa nioma we nyina no ehu hia ye pelida yem pelida omo ye determined enye obi a wode ye feelings ebeba be di agwo because afi we de ye ni abrepa etimuma ye nye ne saa aha let's talk GH rumors. So and then the first time I people into my video I'm sure say obe like no subscribe the amame no click notification bell no so said the bear me uploading new video bia unsa ebetimi aka me di ane na na pia santoa.